Kedai ogie sadana atie riasengi etto ati sadana timue riasengi ette timu pakulingi sadana atie etto sadana timue ette iyan natosi sadana orie ettu loe isappa tania salama bawa tapi ia romai loe risappa salama rigau engkat tak malebi. Nareko engkaki pak dupai oleh-olena nabitta polena mammeraje rigau engkan nariali tutuiwi sempajal lima watutta insyaallah salama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra Mirajeta rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih akbarakatna lonit mai lebih riolo bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta ia mana sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko Isra Mirajna Nabi tamaelo ribicara maega wedding irampe neki arilalenna kesempatan malebi ewe mamadaini nareko ibatasiwi ritelue sewa-sewa upakulingi mamadaini hikmana Isra Miraj'e rilalenna iye wenni iya naritu ribatasiwi ritelue sewa-sewa. Tiga yaro, yang pertama rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Al-Isra, surah Subhana ayat pertama. Ia engkai bicarai Allah lengempeninna nabita pole Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa. Maka defong Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Napa mulai ayat napuang Allah ta'ala rimakkedanna subhana masoropacingi fong Allah ta'ala ia palalem peningengi atanna pole Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana narilalenna ia rodendre ayae ipa mulai nasaba werekada subhana. Ternyata makberei penjelasan topan ritata pat tafsirewe rima kedana
nareko engka aya rilalenna akoram marajai ipam mulaiwi nasaba werekada subhana, maka itu merupakan isyarat mailoe narampe puang Allah Ta'ala adalah sesuatu yang luar biasa. Bahasa Arabna kharikal lil adah, bahasa ogina gau sape ada. Upakulingi nareko engka aya rilalenna akorange ipam mulaiwi nasaba werekada subhana, maka itu isyarat mailoe narampe fuang Allah Ta'ala ia naritu kharikal lil adah, gau sape ada, ia rega peristiwa luar biasa. Karena memang ia ro Isra Mirajna nabita bukan peristiwa biasa-biasa, tapi itu adalah peristiwa luar biasa. Walangi contoh bedana luar biasa si bawa biasa-biasa. Nareko engka tahu dirapeng na lelung ngasu na tamparioko riasue biasa miaro, tapi nareko engka tahu dirapeng na lelung ngasu na tapa alena gili moko yasue luar biasa yaro. Makuniro Isra Mirajna nabita di masa Nabi riwatunna nabita nareko engka tahu malaleng menggunakan kendaraan tercanggih di masa itu dengan merek unta. Malale pole tanah Mekah loka Palestina siulan naulan lao siulan naulan rewe biasa miaro. Tapi ternyata Isra Mirajna nabita dek nagenna siwenni karenanya makkedefong Allah Ta'ala subhana, karena peristiwa itu adalah peristiwa luar biasa. Nekia maelo iri pakase pelaku utama dalam Isra dan Mi'raj tania Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upakulingi pelaku utama dalam Isra dan Mi'raj tania Nabi, tapi yang menjadi pelaku utama ia naritu puang Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah yang diberikan kepadanya. Upakasai Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah kepadanya, tapi yang menjadi pelaku utama adalah Nabi Muhammad. Yanatu sabak nama kedai ayae subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Masoro pacingi fong Allah Ta'ala ia palalem peningengi atana dena keda malalem peniwiatanna. Upakulingi dena keda malalem peniwiatanna, tapi fong Allah Ta'ala palalem peniwiatanna, itu berarti Nabi Muhammad tidak melakukan apa-apa. Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga dengan demikian mompok pakutana makeda magiro naulle makdupa iaro Isra Mirajae naliwa luar biasana pape balinna nasabak memang iaro Isra Mirajae mutama iri laleng araja aku wasangenna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nareko mak bicara puan ni tawe dek gaga mustahile risese arajanna puang Allah ta'ala. Aga hikmana kuhe yana he hikmah pertama aga yaro agi yagir yang ngoloi agi yagir yang katai engkalalo ki lebih riolo parewi ri araja aku asangan nafuang Allah Ta'ala. Upakulingi inilah hikmah pertama. Ia naritu agi yang ngoloi agi yang katai engkalalo ki parewi lebih riolo ri araja aku asangan nafuang Allah Ta'ala. Nasabak bisa jadi
engka sewa-sewa menuru akal tolino mustahile makdupa. Tapi dega aga mustahile nareko na puelo ipuangi. Makutoni he Isra Miraje'e. Iyaro Isra Miraje'e benar-benar ujian keimanan. Nasabak de naitai mata ulu. Upakulingi. Iyaro Isra Miraje'e ujian keimanan. Nasabak de naitai mata ulu. Tapi engkaki mapatongan nasabak fongala ta'ala paleturengi. Aga sabakna makadai bicaran na tongengi. De nayamanan na tongengi. Mesti naita mata. Nanya de to iyamanan na naitae mata tongengi. Walangi contoh. De nayamanan na tongengi. Mesti naita mata. Nanya de to iyamanan na naitae mata tongengi. Contohnya, rilalenna iya he masijie mengaku ki engka listrik, matepek ki makeda engka listrik. Tapi pertanyaan, engka garo pura mite listrik pape balinna de nairita listrik tapi mapatongengi makeda engka listrik. Aga sabakna malua lampue macene kipas angin ngemoni speaker aga sabakna gara-gara engkangen na listrik namude naitai mata ulu. Maka itu bukti de nayamanan na tongenge mesti naita mata. Nanya de to iyamanan na naitai mata tongenge. Gangkana mohon maaf ada sebuah cerita. Bisa jadi ini hanya sebatas anekdot. Tapi wedi mancaji ak gurung. Aga yaro konon engkase di guru SD. Tania seleng. Natanaiwi anak guru nama keda. Anak-anakku semuanya. Siapa Tuhan kalian? Maka gorangeng anak-anak maka da Tuhan kami adalah Allah. Puakku puang Allahu Ta'ala. Makutanai ia helapo guru tania seleng. Maka daniga pura mitai puang Allahu Ta'ala. Maka goranga sianana emape bali. Maka dadega ga pura mitai puang Allahu Ta'ala. Tapa mete ia rolapo guru tania seleng. Maka da kumapak itu de gaga riasa pong Allahu Ta'ala nasabak de gaga puram mitai. Aga sabakna rumusna lapo guru tania selem maka da iya patu nariasa tongang nareko naitai mata ulu. Ternyata engka salah di anak sekolah tersinggung. Nulek apa ya Roma rukai. Naka ilimana maka dapat guru pak guru elo toka makutana maka de guruna aku tanah ni na tapat teto ya elapong anak sekolah maka dah teman-teman semuanya guru tak mapikiri agana napake maka gorangang anak-anak imape bali maka dah guru tak mapikiri akalenna napake makutana sih niga pura mitai akalenna guruta. Maka gorang manang anana imape bali makeda dega aga pura mitai akalenna guruta. Tapa mete lapong anak sekolah makeda kumapak itu guruta tau de gaga akalenna. Ini bukti tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata dan inilah Isra Mi'raj. Sehingga dengan demikian hikmah pertama agi-agir yang ngoloi agir-agir yang katai si boleh-boleh nalalo tapareo ila biriolo rifong Allah Ta'ala karena pastinya selama makelo ipuange degaga mustahile risese arajanna fuang Allah Ta'ala biasa nareko engka tahu na kena masalah biasa mete makada oh puang lopona masalahku biasa yang kalinga ya roh oh puang lopona masalahku. Tapi sebagai orang beriman semestinya iputar ia roadain
Dena to makkada puang lopona masalahku. Tapi akkada lalo ki masalah lopona puaku. Walaki contoh. Menrek nabita rilangi pitu susunge. Taparajeka dampeng narekode uran nak rana itase ditase diwe gaue. Nasabak kita terbatas oleh waktu. Nareko yaro Isra Miraj na nabita melok dibicara. Mapamula Masjidil Haram, letuk Masjidil Aqsa, materuk menrek rilangi pitu susunge, nareko melo iran nak rana yaro mabiasa kerek bulu-bulue. Ri otoku maku kuangiri dalam motor ri otoe, engkase di kita. Nasusung andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale. Kita na guruta Ambok Dale khusus bicara Isra Miraj na nabita. Judulna ya kita An-Nibrazul Wahaj fi hikmatil Isra'i wal Mi'raj. Ya kita ogi engka bahasa Arabna tapi sininna bahasa Arabna na betuangi guruta dalam bahasa Bugis oki lontara. Jadi malemak mari baca. Nah sabab bahasa ogi tapi tahu eloe baca ro kita mesti dua pasaratna. Nah rekoelo ki baca ro kita engke kuotoe dua pasaratna. Aga yaro macapi mak bahasa ogi, maca topi mak baca ogi. Macapi mak bahasa ogi, maca topi mak baca ogi. Apa engka ogi, maca mak bahasa ogi, dene sengi mak baca ogi. Contoh, nulle mak kedai okina, bembe bolonna guruku. Na baca makkada bebek bolok na guruku. Rilalan na yaro kita narampiangi andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dale. Riwattunna nabita menre rilangi pitus susunge. Nalaloi langit mamulange langit maka duae langit maka telue. Gangkanna narapi langit maka pitue. Fastaftahal baba Jibrilu min lautim patanga i malaikat Jibrilu. Faqala al khazinu makkutane malaikat pajagai makkedaman anta niga iko. Maka de malaikat Jibrilu ana Jibril iya na malaikat Jibril makutana si malaikat pajagai makkada wa man ma'aka niga palek musibawang makkada si malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah iya ro usibawangi Muhammad anakna Abdullah makutana si malaikat pajagai makkada Muhammadun ursila ilai Nabi Muhammad ga musibawang makkada malaikat Jibril na'am Nabi Muhammad usibawang tappa makka gorang malaikat na timpa ilang babanna langit maka pitue menrek nabita maka gorangan malaikat jempui nabita maka da marhaban marhaban bika ya Rasulullah selamat datang wahai Rasulullah. Menrek nabita di langit maka pitue si tujuh mata nabita si bawa Nabi Ibrahim alaihi salam si senna pura si bare selengi nabita si bawa Nabi Ibrahim. Sebelum menrek Sidratul Muntaha, ternyata Nabi Ibrahim mapasengi dua sewa lauri umatna nabita. Upakulingi engka dua pasenna Nabi Ibrahim untuk idik manang umatna. Pertanyaan, agana pasenna Nabi Ibrahim. Pertama, makkadai Nabi Ibrahim. Akri ummataka minnis salam. Betuana Muhammad paletur lalai umatmu bereseleku. Upakulingi maka dan Nabi Ibrahim akri ummataka minnis salam tapaletur lalai umatmu bereseleku. Maka de topan ritata iya naro hikmana narekko mas sempajangi natomat tahiyya masalawa rinabita irampetoi asenna Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Pertanyaan, magirona irampe asenna Nabi Ibrahim maka de topan ritata iya naropappe balinna bereselletta idi ummakna nabita lauri Nabi Ibrahim alaihi salam.
Pertanyaan, magina Nabi Ibrahim mi irampe asanna riwattut tamat tahiyya. Pappe balinna, maega Nabi, newa siruntuk Nabita ketika Isra Mi'raj. Tapi ternyata sedimi Nabi, makbire selen ri umatna Nabita. Dan itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi upakulingi, maega Nabi, newa siruntuk Nabita ketika Isra Mi'raj, tapi Nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karenanya nareko tabacai kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim tapahadere irilalenna atita samanna engkakik bali bibir selenna Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, pasenna Nabi Ibrahim napuadangi Nabita maka daya Muhammad mur ummataka falyukthiru min girasil jannah. Maka daya Nabi Ibrahim, Muhammad suroi ummakmu taroi maega tanat-tananna rilalanna suruga. Maka daya Nabi Ibrahim suroi ummakmu taroi maega tanat-tananna rilalanna suruga. Pertanyaan, aga naro tanat-tananna suruga. Taparajai dampe sepanjang bacaan kami ia uruntu dua hak disena. Pertama, engkan rampe girasul jannah tanat-tananna suruga. Ia naritu la haula wala quwata illa billah. Betuanna la haula de gaga apa lengeta wala quwata de gaga awata ngeta illa billah sanga diengkapatu apa tulungan nafuang Allah Ta'ala. Hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, engkah de serampe maka dagi rasul jannah tanat-tananna suruga. Ia naritu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi empat wirekada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertanyaan, dua hak desekna tegaena ro ribaca. Apa dua hak desekna? Pertanyaan tegaena ro ribaca. Pappe balinna untuk ripetna tabaca manengi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nareko ibaca manengi insyaallah nareko de na 72 pasti engka 7. Wa kuningi nareko ibaca manengi nareko de na 72 pasti engka 7. Karenanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan, aga hubungannya yang hikmana Isra Miraj irampe dendre maka da iya ro Isra Miraj na nabita subhana peristiwa luar biasa betuana ada dek na lepe poleri araja aku wasangan na puangi agi riang ngoloi agi riak katai si boleh na lalo taparewo idok biriolo ri araja aku wasangan na puang Allah Ta'ala. Aga hubunganna pasenna Nabi Ibrahim tatare mega tanat-tanat dari dalanna suruga, salah satunya la haula wala quwata illa billah. Aga betuanna ya la haula wala quwata illa billah. Dek gaga apa lengeta, dek gaga awata ngeta sanga diengkap apa tulungan na puangi. Betuanna ada la haula. Dek gaga apa lengeta mabelewi adorakangi. Dek gaga apa lengeta mabelewi dosai. Sanga diengkap apa tulungan na puangi. Wala kuwata dek gaga awata ngetak pak dupai decenge. Sanga diengkap apa tulungan na puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Semua ini terjadi karena petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Ia nahe hikmah pertama. Hikmah yang kedua, orang itu diendre maka dateluna. Ya. Hikmah yang kedua, tujuan utama Isra Mirajna Nabita ia naritu elo iripata rimayan Nabita parentana sempaja 5 waktu. Nah pertanyaan,
tege monro ripatarimayan rifong Allah Ta'ala. Riasekna langit maka pitue, riasekna sidratul muntaha, ia riasengi alamul mustawa. Riasekna langit pitus susungi. Nekia kenyataan makdupa. Perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit. Maka depak kutanana. Narek kok tujuan utamana Isra Miraj menrek langit. Tarimai parentana sempajal 5 wattue. Magiro puang Allah Ta'ala. Natiwi ila biriolo nabitta lauri Masjidil Aqsa nainapa menre magi nadekna langsung pole Masjidil Haram matteru menre. Nasabak benenge elo imagati tentu dari Masjidil Haram langsung ke atas. Tapi yang menjadi tanda tanya magiro naritiwi lebiriolo ri Masjidil Aqsa. Untuna tania Pak Yusuf Kalla ketua panitia. Benenge Pak JK ketua panitia Isra Mi'raj. Saya yakin dari Masjidil Haram matteru menre. Agak sabakna prinsipna Pak JK lebih cepat, lebih baik. Neke yang menjadi tanda tanya. Agar rohi kemana? Naritiwi nabit dari Masjidil Aqsa. Lanjutanna subhana makedai linuriyahu min ayatina. Elo iripitayan nabita saisa tandra-tandrang araja aku asangenna puangi. Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maega kejadian naita nabita sebagai tandra-tandrang araja aku asangenna puangi. Nareko yahe melo iranna ranna maega towet dingi rampe. Tapi ubatasi ni riduai sewa-sewa. Dua nah. Aga yaro satu. Engka naita nabita. Engka tahu matanang risewai eso. Pura matanang tuo tanat-tananna. Nainappa mingala rilalenna yaro esoe. Si senna pura mingala tuo si tanat-tananna mingala si. Pura si mingala tuo si tanat-tananna mingala si. Betuanna ada yaro jama-jamanna lapot tahu tuli mingala materu. Satu kali menanam tapi selanjutnya panen terus. Masih nabita. Nama kutana ri malaikat Jibril. Ya Jibril, ma hadza? Jibril, akkala rapangengaga ya Maka de malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Ia naro akkala rapangenna taumat tunru eri agamana fuang Allah Ta'ala. Itulah gambarannya orang yang berjuang di agamanya Allah. Betuanna ada. Nareko engka ki mattunru mattongo-tongo makamala rilaleng agamana fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majepu insyaallah mingala ki matteru matiri essori mondrinna fuang Allah Ta'ala. Aga betuanna itu memberi isyarat. Napasengi Isra Mirajatna nabita. Semangatlah beribadah dan beramal. Semangat kik makasiwian dan niamak kamala. Aga sabakna. Taparajai ka dampeng. Makedai adanna tuacai. Makkeyang kei sewa-sewai. Nareko ripakke gunai situru peruntukanna. Makkeyang kei sewa-sewai. Nareko ripakke gunai situru peruntukanna. Walangi contoh. Makkeyang kei songkoe. Yahe songkoe. Makkeyang kei songkoe. Nareko ripasangi ri ulue. Nasaba ya metoro gunana. Tapi terkadang engka tahu. Engka songkona. Tapi samanna makura-kurangang kei songkoe nataro. Nasaba wetunna tudang taniak ku ulunna napasang kutosi utuna. Aga betuana ya roh. Ku elok ki pakaian ke itu buta. Ku elok ki pakaian ke ilan roaleta.
tapak kegunai ia itu buta si turu peruntukan. Pertanyaan, aga peruntukan na ya itu buta? Maka defong Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. De upancaji bangsa jingenan nia rupa tawe sangadinna untuk beribadah maka siwian rialeku. Berarti kuelo ki pakaian ke itu buta tapak kegune tu buta beribadah ripuang Allah Ta'ala. Tapi mohon maaf, tidak cukup sebatas semangat. Tidak cukup sebatas semangat beribadah. Tapi yang paling penting istiqamah beribadah. Upakulingi, tidak cukup semangat, tapi yang paling penting istiqamah. De nama watam makka malae, tapi ya tu mawatangi istiqamah. De nama watam makka malak madecenge, tapi ia tu mawatangi istiqamah. De nama watat teton ridecenge, tapi ia tu mawatangi istiqamah. Yule muat teton ridecenge, tapi terkadang nareko pole ni godaange, tapal lesik pikirange. Ulangi contoh. De nama watang mak bere jamae, tapi ia tu mawatange istiqamah mak bere jama. Engkau tahu, loka mak bere jama rima sijie lenyek sandalekna. Tapi nareko sandalek tak milenyek rima sijie tania matu persoalan malopo ya roh. Ia mitu mancaji persoalan malopo nareko sile nyerengi sandalek ta. Ia nahe ketiadaan istiqamah. Gangkana oleh-oleh untuk idik maneng. Engkau pak doanga napak guruang andre guruta al-imam al-Hasan al-Basri. Doa agar kita diberikan keistiqamahan. Maponcok mi. Maka depak doanganna Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi ya. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuanna Allahumma puang anta rabbi engkaulah Tuhanku farzuqnil istiqamah rezkikanlah kepadaku keistiqamahan. Aga sabakna dek nama watam makka malae tapi ya tu mawatange istiqamah. Maponcok mi tapi taro ni upakuli picicem. Nasabak namu tu maponcok kumasolang yang tenai. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, rezekikanlah kepadaku keistiqamahan. Ianah yang pertama naita nabita dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, urampe dendre makada dua na irampe. Ya ro naita nabita. Yang kedua, engka naita nabita, engka tahu napa lorong ililana mesu. Sisanna lorong lilana igoncing ililana nasabak gonci poleri apinna ranaka. Sisanna pettu lilana isambungi igoncisi. Isambungi igoncisi. Jadi jama-jaman natu di igoncing lilana. Masih nabita. Nama kutana dari malaikat Jibril. Ya Jibril, maha ula. Jibril, iga ya rom. Manangka engkau tahu man rasa-rasa mapaku. Tuli gonci lilana. Maka de malaikat Jibril. Haulai khutaba'ul fitnah. Yakuluna ma la yaf'alun. Ia naru akkala rapaganna tau magala emat cerama. Nasuruangi de cengena alena dek najamain. Nape sangkangi jaena alena laku-lakui. Narekongka makuro modelena. Igonci mati lila. Masih sani pacerama.
Tapi tania tu pacerama mi bawan riase na mimbarae. Namode na teton riase na mimbarae. Tapi nareko engka purana puada. Tapasi senna 2 telung ngeso si ulet 20 mangoloe. Tapasi sale gau nasi bawero ada mariolona. Tamak toikuro. Yanaro kapan riase menjilat ludah sendiri. Oleh karenanya perlu kik makkati hatiku he. Makkadai adana toriolota. Narek kode panato sempak puadai ada madecenge. Paling tidak tajagai wililata poleri ada matunai. Narek kode panato sempak puadai ada madecenge. Paling tidak tali tutui wililata poleri ada matunai. Aga sabakna taprajeka dampeng. Ia roi di ogi engka telu ada elok pada tepuna. Engka telu ada elok pada tepuna. Ia ro tau salamae si turu timunna si bawa atina. Namega makukwang eto masesa nasabak kedo timunna si sala liset na atina. Salamae si turu timunna si bawa atina. Makedai adanna tuwacata. Innamal kalamu lafil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan yang sebenarnya ada di dalam hati, tapi lidah dan mulut diciptakan untuk menggambarkan isi hati. Betuanna ada. Sitongenna ya roina puadai timutta mestina ia rosituru rilalenna atita. Gangkana makedai akkala rapangenna ia ro timutta idi rupa tawe pada lebak timunna ya hebotoloe. Wakulingi timutta idi rupa tawe pada lebak timunna ya hebotoloe. Aga betuanna agi rilalenna botoloe ya tom mesuk ritimunna. Werinu ngilala werinu mesu. Kopi ilalang, kopi mesu. Susu ilalang, susu mesu. Mustahile kopi ilalang na susu mesu. Maka itu berarti ku elok ki salama tapade cengi ette na timutta. Tapi ia ette na timue mesti situru piati. Gangkana ada ogi telu ada elok pada tepuna. Aga ya roh makede ogi sakdanna atie riasengi etto ati sakdanna timue riasengi ette timu pakulingi sakdanna atie etto sakdanna timue ette iyan natosi sakdanna orie ettu. Elok toga pada tepuna. Eto, ete, etu. Pertanyaan agak hubunganna. Maka dari ogi nigi tahu. Mete timunna. Nasi turu mua. Eto na atinna. Insya Allah salamatnya tu. Tapi nigi tahu. Mete timunna. Nasi salai eto na atinna. Dek gaga angket na etek na timunna sanga di pada lebak mitu angket na etui. Na aga bahkan makede toriolota bahkan makede ada na ogi mabiasai make angke etui naya etek salai. Na sabak na rekok metu itawe mesu ilasana. Tapi na rekok metek sale tawe mabiasa tamak lasai. Kuni para luna realitutui ette nati mutta. Hikmah yang ketiga dan inilah hikmah yang terakhir. Saya rampai dan wakada telu. Yang ketiga, tujuan utamana Isra merajatna nabita. Ia naritu elo iri patarimayan nabita parentana sempajan 5 wattue. Nekia yang menjadi tanda tanya sebelum Nabi menrek rilangi pitu susunge tarimai parentana sempajan 5 wattue
Ternyata itiwi ila biryolo nabi dari Masjidil Aqsa untuk mitai dua telue tanra-tanrang araja akuasangan napuangi. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana naripitai yang mana ni nabi talak biryolo iaronaitai sebelum mendrek tarimai parentana sempajal 5 waktu. Ternyata makede pape balinna atau panditata itu merupakan isyarat. Ku elok ki salama nama lebih. Ku elok ki salama nama lebih. Tidak cukup si mata sempajam mibawan daripada cengi. Tapi yang tak kalah penting, engkalalo ki makguriri nenya mala hikmah polerina itai nabita riolo temendek napat tarima parentana sempajal 5 waktu. Upakulingi sebelum nabita mendek tarima parentana sempajal 5 waktu, ternyata lebih riolo ipitai yang nabita siagai egana kejadian. Ia wedinge mancaji guru lokari umatna yang semua itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Upakulingi ia ronaitai nabita sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, semuanya itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Aga betuanna itu memberi isyarat. Kuelo ki salama nama lebih. Tapa decengiwi sempajata. Tapi tania sempajak bawang. Ia he sempajangi maelo iri belo-beloi nasaba adab dan akhlak. Ia naroh hikmana nama egale biriolo ripitai yang inabita sebagai agurung maka da engka tumatu oleh-oleh upatarimainya ko tapi kumutiwi ninrewe iaro pak dupalale iaro muitai nasaba itu semua yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Walangi contoh. Kebetulan engke werino sedekue. Matengangaro den rema ceramah nawita makode-kode jamaah. Betuana yaro tawerengi werino ustaz taparajeka dampe iaro iya pribadi selama bukan kondisi darurat berusaha kak de uinu nareko macerama kak apalagi kumacerama tetonga berusaha untuk tidak minum sangadi malak de tonga pinapa kak minum agak sabakna waketorengi minum ngak riasek na mimbarae dalam keadaan berdiri. Nasaba macerama amma kak sijang nata paminung ngak cica teto rewa ki matuk di bolata talupei wiliset na ceramai ia roteng ngerange minut tetong ustaz Gangkana selama bukan kondisi darurat berusaha menghindari untuk minum di atas mimbar. Nekia aga hubungan taparajeka dampen puraka mapangaji di pesantren tak mangkosok riolona anak-anak tak makun raye santriwati matenganga macerama tappa masolang isa daku gangkana upadangi anak-anak tak maka dakakna tolong ambilkan air minum engkana salase di anak-anak lari mesu lokam mala uai tidak lama kemudian engke romen rewe laponganana tiwi uai si botolo air mineral pada lepak merek na yahe le mineral le utaneni maka dakakna kenapa le mineral le nabali maka da anu ustaz sengaja le mineral le karena ada manis-manisnya nekia ternyata ia rodendre laponganana de na langsung nak bereang ia rouai si botoloe tapi ternyata sapa ila biriolo penne-penne nainappa na patadangi ia robotolo eriase na penne-pennewe nainappa na taro rioloku pada lebak gayana paniteri lalenna yewni madecing upahan na gauk na irolaponganana tapi sengaja kak makutana maka dakakna kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air maka daka alanga uai dewa keda ala toka penne ternyata ia rodendre laponganana nabali wipakutanaku maripu pappe balina dua mi ada nappe baliang ia rolagi mak bahasa arai utanai makeda kenapa ambil piring ternyata nabali makeda ta'ziman mappe bali makeda ta'diban wa takriman
ta'diban wa takriman betuanna makkeade nan nia mappaka lebih. Si senna mappe bali makkeda makkeade nan nia mappaka lebih materu upuada makkeda ka ali tutui tu para kaiwi tu. Karena yang hilang sekarang bukan ilmu, yang hilang sekarang adab dan akhlak. Pedek lau asoy, pedek mega to waca, pedek lau asoy, pedek mega to kepak disengang, tapi yak ketorengi tak tambah amai pak disengenge, na pedek lenyuk pangadereng. Gangkana pakutana makkeda. Salaga ia roden rela ponganana. Nareko materu naserahkan uai si botoloe. Pape balinna dek nasala. Nasabak ya metoro parentana alanga uai. Gangkana nareko langsung nak bereng iora uai si botoloe salama ni laponganana. Tapi malebi igau na laponganana. Nasabak najamai parentai nasibawai pangadereng. Upa kulingi. Salama ni laponganana. Nareko materu nak bereng uai si botoloe. Aga sabakna najama ni parentai. Tapi malebi igau na lapunganana nasabak najamai parentai nasibawai pangader. Karenanya kunyi Roma bere petunjuk makeda ia Roma eloe isapa tan nia salama e bawa. Tapi ia Roma eloe disapa salama rigau engkat tak malebi. Nareko engkaki pak dupai oleh-olena nabitta polena mamberaje. Rigau engkan nari ali tutui sempajan 5 watuta insyaallah salamat ni nasabak madece ni sempajang. Tetapi de na yamanan na salama e malekbi. Oleh karenanya barak kuaga wat dingi salama tali tutui ya he sempajan 5 watue tapi tajagawi ia ronaitai nabita selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya kira Mama Deni ya sempat irampe rida lena kesempatan malek ewe mamuare napak barakat manangi fongallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baca doa ikode kak pole mondri lanjut dengan baca doa. Makadai nabita la yajtami'u mala'un yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. De nak depungat tau egai. Rigau engkan nak engkap baca pak doangan, kemudiannya lain mengaminkan, kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ia nahe hak desee, nak kateni topan ritata sebagai dasar doa berjamaah. Apaan kata tu biasa tolai doa berjamaah? Dengan alasan dek gagah hak desekna gangkan nata parajai kak dampun aku engka makka dade gaga dasarna doa berjamaah dua mitu kemungkinan sabakna nareko de nama kurap bacana nulle tu kapas sale bacana lo mai to pada pangole ati macinota nari papole jari mapacita nato pada madararin rifongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya mudabbiral umuri ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa sufaha'ana waj'alillahumma wilayata umurina fi yadi man khafak wattaqak wattaba'a ridak wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya kathiral khair ya daimal ma'ruf ij'al Indonesia baladan aminan mutma'inna. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutma'inna sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.